Assalamu alaikum туғандар, қандайсыңар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы. Бүгін 23 феврал, Жума. Жалабат туғандар. Жалабат шарында Жума күнгі болуучу мал базар тартып беребиз. Жумаңыздар мубарак болсун. Туғандар, бұл жерден баштап біз барын туғандар керек ичин тартып беребиз. Эртең суббота күнү чыныгыдагы мал базар болот, өз болуучу. Могул жерде соода болот. Сиздер болсо ар бириңиздерден туғандар лайк кнопкасын басып, каналга катталып коебуз үчүн өйдө караган бармакчам бар өзүнөр. Баскалар басып, каналга катталып коебуз. Анан реклама боюнча мал, кой, жылкы сатылат десеңиздер, номер турат, кайрылсаңыздар болот. Торпок, сулуу торпок экен, эркек? Эркек. 40 миң. 40 миң сом кеми бар. Канча сурат туган? 33,5 ал. 33,5 алыңар. Пайда берип сатасыңар. 33,5 алыныптыр. Ушундай тугандар, биз башкаларды тартып көрсөтөбүз. Базар Хабар. Мындай лайларда туган канчада атасың, эркек, а? О, эркек. Эркек 45 миң. Канча бериштик ам? Эми ушадың 45 миң сом. Кеми бар, а? Болду туган. Зор. Силерге сурап улантыра беребиз. Лайктарды басып, катталып тура бериңиздер. Эркек ургач ака. Канча сом бул ургачы? 25? Жақын қылып айтыңызшы, жақыны. Жақыны 22. 22? 22 миң сом екен. Нарғыңыз чака, еркек пі? Қанша сом бұл еркегі? 45? Еркек торпа 45 миң сом дейді. Қанша бер? Сұрауда да қа шуны өзі? 38 миң сом бұл сұрауда дейді. Зор. Сіздегілер ургач екен, а? Ургачысын айтың ақшасыны. Қанша берді, қанша сұрап отыр? Ургачысын 35 деп отам, 29 сұрап. Ургачысын 35 деп отам, 29 сұрап жатат дейді, шуны туғандар. Қайсыңыз еркек, ака дағын? Сенден ми туған мұналар? Мұналар кімден, сізден емес бака? Жоқ, алып тұр, 34,5-дан алды. Еркек торпоқтар, а? 5 ойын 34,5. 5 еркек торпоқ мұна туғандар, 34,5 миң сомдан алыныптыр. 34,5-дан алынды, а? Жақсы. Бар деп өң каналдан шыға бересіңдер. Азыр білесіздер, бүгін Жума мал базарда мындай мал қой бір болады, мал тұрған жақта. Ертең отдельный дағым болады, ертең нелер тарталы. Бирок айта кете бериңиздер, каналға катталган эч унутпайсыз тугандар. Бизде эч ким катталбай көрдүк, көңүңүздөр. Ака, кайсылар сизден? Канчадан экен булар? 35 тодан. Мына ургачы торпок 35 миң сом деп жатат экен. Канчадан болот туган? 35-тен отыр. 35-тен эркек торпоктор, а? 35 миң сомдон деп айтты экен булар. Канча сурап атасыз, ака? 27 миңден сурап атат экен. Базар бүгүн билесиздер, кичине жалган болгондар азыраак болот, жума күнү алып сатарлар. Ошентип айтышат, бирок коюптулар жазабыз. Кандай болот, булар алдайбы, алдабайбы? Айта бериңиздер, биз мына экөөнүн соодасы болду да окшойт. Шулар сурап атабы, ака? Канчадан сурап атат? 32-денби? 31, 43. 31. Бир эркек, бир ургачыбы? Мына ургач экен, а? Карасы ургачы 31, наргынсын 43 сурап атат экен, 64. Канчага алды атат тияк? 76 берип байлап алды. 74 болду. 76 алып байлап алды атат, 2 миң сом. Да. Эркек бар, а? Ава канчадан? 34 алдым. 34 алдыңыз, пайда чыкса бересиз. Пайдасыны оңойдан. Амнолар кимден, сизденби? Канчадан ака булар? Булар 25тен. Эркек, а? Ургачылар экен булар 25-тен, наргы муну болсо 34 миң сомго алыптыр. Баштары жайында эркек торпок. Сүрөткө түшөсүз, ака, эркек ургачы булар. Ургачы торпоктор таза, нормальный. Бүгүн ака мындай да, жумада кичине мындай чын айта беребиз. Канчадан болду ака? 38ден. 38 миң сомдон деп атасыз, а? Канча сурады ака? 34,5дан сурады. 38 деп турасыз, а? 38 деп турасыз, 34,5 сураптыр. Жакшы. Күрөн карам уй. Канчаны туган уй бул? 5-чи боласың. Мына эркек баласы? Еркек. Канча деп атасыңар буну? 100 миң сом. Канча сурады шуну туган? 85-ке берип бердиңер, а? 3 эмчек. Туура айтып койгон жакшы бүгүн. Жума күнү айткыла, башка күнү айтпасаңар.
Bunlar kimden ekan eleri? Ayıp turasın sen. Oo deyip. Qanchadan o'tasa aka? 80. Qanchanchi balasi aka bular? Shu 5 dan o'tib qolgan o'xshaydi, ha? 80 ming so'mdan. Balasi erkak urg'achi. Urg'achi balasimi 80 ming so'mdan. Ha, yaxshi aka. Ertang neler tarqaldi tuğanlar? Обязательно жазып qo'yamiz. Qanday mollar, qanday qo'ylardi. Noy ne eski ekan? Sizlar bu? Qancha ekan aka? Ha, bo'ldi. 108,5 dan balasi erkak ekan. Uy torpog'i bilan 108,5 ming so'm berdi jata. Aka, dehqonchilik bu? Dehqonchilik uchun oldingizmi? Olganda ya. Ha, algan ha. Açığı aytqila biroq. 109,5 berib qo'yib turishdi. Torpoqni 45 ga tartar. Torpoq. Mына Жалабат мал базарынын оозуна мына жолдун боюна зоопарк келиптир. Чоңдорго керешко 100 сом экен, кичинелерге 50 сом. Ичин тартып көрсөтүп беребиз. Баары жок бар дейт. İçinde бүркүт бар экен. Бүркүт, тоокуштар, страустар. Огандар төө бар экен. Келсеңиздер болот, негизи эле. 10 күн ушул жерде болот экен мал базар оозунда. Түлкүлөр жана карышкырлар мына. Кара карышкыр, көк карышкырлар, жанагындай куштар, өлөт жей турган куштар. Бул жакта болсо күрөң аюу экен. Аюу да бар экен. Мына карышкыр. Арыстан анан. Арыстандар да бар экен. Акыркы жолу Сахалинде көргөн элем зоопаркка кирип. Анан кенгурулар тугандары. Келип көрсөңүздөр болот, ак кенгуру. Жана башкалар. Балдарыңар менен келсеңер, мындай ойной турган жерлери бар экен, полный. Ургач, а? Эки ургачы кунажында. Канча берди буларга? 112 экөөгөбү? 120 тамырда 118 калды берди. Экөөгө кымбат эмеспи? 118 mi? Bölüp görsem? Muno menен ono, ha? Muno menен ono çoğ. Ha, çoğmu? Ha, oşondoy degile, muno kichine so'zlaydi. Nima ekan? Çoğ ekan. 118 deb 112 ming berdi ekan shul ekövünü tuğandar. Like'larni bosib qattiq turaveramiz. Biz keyingilarni so'raymiz. No, bu cho'qlarni so'raylik. Qancha so'mda o'tasizlar buni? 60 ming. Ha, bal oldu. 65 deb жатат. Aldab aytasыңlar, ha? 60 berdi. 60 berdi deydi. Tushasiz paka. Buqaning boshi oldu. Cho'ng 2 yoshga cheyinki buqalar. Qirg'izlar bugun Жалабат juma mol bozori, juma kunku. Buni narxlar. Qancha berib qo'ydi? 306. Qanchadan buqalar berasiz o'shanda? Bu to'ni bo'lsa 4 önümden tuğandar 306 ming berip koyuptur. Esepte alalarınızda 76 jarımdan, ha? 76 jarım mingden, ha, 4 önü. Cuma günü de özü negizi içine jalgan azırak bulup negizi bazarda. Kızık bazar bulup soğuda. Koy eşkileri de aralaşat. Ayntken bular bari bir yerde. Kozulu koylar. Koyların tuğan kança tiş bular? 8, 6. 8-6 tiştir. Akçası kança oldu akçası? 20'dan otuz. 20 ming so'mda. Qancha so'radi? Eng oydasi 16. Eng oydasi 16 so'radi. Zo'r. Qancha oldi aka qo'y? 17. 17. Qancha tish aka enesi? 6 tish. 6 tish. So'radi, qancha berdi aka bular? 14 berdi. 14 ming so'm berib jatadi. Zo'r. So'yishlar, aka so'yishlar sizdanmi? Bilamiz. Qanchadan ekan bilmaydingiz akçasini? Mayli, akçasini bilmaydi ekan. Ne olacakda? Kozulu qo'ylar. Qanchadan ekan aka qo'ylar? Assalomu alaykum. O'g'an, yaxshimi? Yaxshi. Akçasi qanchadan ekan? 17, 18, 20 har xil. Barim qo'zi bor, jaybi, uchala qo'zi u. Uchala qo'zi. Qancha tish aka qo'ylar? 6 tish qo'ylar. 6 tish. Bo'z emas. Bo'zlar ham.
Bozlar ham var 17-18'den. Kozulular kança aka bunları? 17-18. Ha. Kozulular 17-18. Yaxşı var. No kozlar tuğulganlar. Bular yeneleri çok ha? Jetimler eken karaç. Kança boldu ata ha? 6,5 bin so'mdan. Kança so'rab o'tadi o'zingda bol o'tirgani? 5,5'dan so'rash. 5,5 bin so'mdan so'rab o'tadi. Yana bolalar qancha tug'an? 20 bin so'mdan. Tishichi? 2 tish 4 tishdir. Araşandar deydi. Sizlerde tug'an? Oldu. Araşandar deydi. Qanchadan tug'an bular? 17'den 4 tish qo'yildi. Qancha so'rashdi bularni? Qani ham inim kelchimdan atayin keldim aldыңа. Lay keçip bo'lsa. Bir yene aka bo'ldi. Bardiq bir qo'rog'ini qo'ylar ha. 6 qo'y 6 qo'ysmen. 6 tish 8 tish deding ha? 2 tish 4 tish. Ha, unda yaxshiroq. Yaxshi ekan. Qancha ukamda unday bo'lib o'tirgan? Qancha so'mga berib berasiz? Berib berib turganini aytchi inim. Qo'lga tegishi? Qo'lga tegishi. 18'den aka. 18 bin so'mdan. Zo'r. So'dan olib bersin o'g'anlar. Shun sodasi bo'ldi aka. Shuni ukam qancha berdi buga? Qo'zi qo'chqor ha? 12,5. Qo'zi qo'chqor 12,5 ming so'm berdi ekan.